Izona zinto lezi kumaskandi esasingayicabanga mhlawumbe esasingayibhekile ukuthi ingenzeka, kodwa sezenzeka frequently. Sanibonani, into Fastfood TV. La sithole iy'ndaba zokuthi insizwa uMafikizolo esemnambithi. Ngiyacabanga ukuthi wasemnambithi uMafikizolo, right? Lapha ku-Spotify sike sakhuluma-ke ngaye ngokwenza kahle kakhulu nangendlela igemu ayi-understand-a ngakhona nayibambe ngakhona. Laphana kumabhenci yonke into iya-celebrate-a, ayikho into mhlawumbe ethathelwa phansi. Omaskandi uma benza kahle amabhenci ayam-celebrate lo mculi lo, bayeke ukuthi bayabhoka, bayayikhulumela, kodwa nje eqinisweni lapho okumele bencome khona umuntu bayalikhuluma iqiniso. Monthly listeners 1 million. uMafikizolo umculi wesibili ngoku-understand-a kwami. Kungenzeka ukuthi yena ukhona omunye wesithathu, kodwa babili abaculi manje engibaziyo asebefike ku-1 million monthly listeners kumaskandi. Shuthi-ke inethi isivulekile, i-wide open, ibamba bonke ofishi, ihamba kakhulu ingoma-ke umusic kaMafikizolo all over the country. Uma sewuze wafika kubani ku-1 million monthly listeners, omunye oke wakwenza lokhu eqopha lo mlando lo osuwenziwe uMafikizolo ubani? uMthandeni SK Cohomelisho, umfo waManqele laphana kwaHlabisa. Yena-ke wahamba wazofika nakubani? Naku-1.2 million wama-monthly listeners ngengoma eyikhiphile last year October ethi Gucci featuring uMaHo. Angeke sikufihle lokho, yikho kwenzeka, useyakwenzeka futhi uMafikizolo. Bafowethu, asazi lezi namba esiyibonayo kumaskandi ngabe zishoni, ngabe zichazani, ngabe zisho ukuthi finally kumaskandi nathi sekumele sijabule njengamanye ama-genre, kumele sibe proud, kumele senze kanjani. Ingabe abanye abaculi nabo bazokwazi ukuthi befike laphayana because basondelile ko-800,000 abanye 700,000 abanye, uyayibona le nto leyo. So asazi-ke abanye abaculi abasondele bafowethu, omenzi yibo engibalindele omenzi ukuthi bangakwenza lokhu, oSminoff, oLimit nabanye omshini wemali abakwazi ukuthi beyibambe-ke le trend kamaskandi yama-monthly listeners ngoba bawu-understand-a kangcono umusic wabo. Bayayazi i-target market nabantu abafuna ukuthi umculo wabo bawudlale njengoba-ke uhamba phambili ngalolu hlobo. Ingoma laphana uMafikizolo ethiwa Ncinga Unyoko isambahle kakhulu laphana online njengoba niyibona ukuthi seku-2.3 million. Le nsizwa izinto zihambela kahle-ke indima kamaskandi. Siyibongele kakhulu, sibonge nasekhampanini yakhe ukuthi-ke imphathele kumsebenzi. Sithembe ukuthi yena iy'mali zakhe zihamba ngendlela e-right. Singaphatheka kabi mase sizwa ukuthi hhayi kade kusetshenzwa sekuhlukene ilokhu nalokhu. Asithembe ukuthi konke kuhamba kahle ngoba ikhompyutha iy'namba zakhe online ziyamangalisa kakhulu. Laphana ubani? uMafikizolo. Ngibonge ithuba sesizokhuluma-ke ngenye ithophikhi okuzayo, ithophikhi eyobe ithinta abantu-ke umaskandi ozobe enze kahle noma kunodatshana okuyomele silibheke sithi kuli-ayina kancane. Sibonge nabantu abazokuthola ithuba-ke bebheke le channel, be-subscribe, benze yonke into, comment, uku-like. Siyabonga kakhulu ukuthi niyakwenza lokho, niqhubeke, nisale kahle.